my emerald island in splendor called to you. Its rain-kissed village with love shines through. Your golden moonlight and your bountiful sea. Bella, my island, you are heaven to me. Ang malungil sil merbe klaro rogoy agi mal breng asuli uluk mlamo si pedel mot makartial ngi apat sel Kausischakl. Paigal bekal program rgid ang tigal terura rubage misrendi modelas il teroride lang for the time being. Ma program mal di kau mga morsel tele la program makmalol ngi tergay mo maigal maskaw. Makamakot te mom alia program rgid ya malia akora information angir mangir. Okay. Malungil swelbel mora audience rigid. Tiga ngara outside marbelaw. Kambesa kita padig nombre kal negotiate ra compact of association sila compact 2 they call it. Mang nombre ka kamangatel negotiation direct at the same time mereka COVID-19 kita maat mura ngil playing field ra tora shobay ang mal important ada madu negos are foreign investors at topic ra nga al swelba the art of commercial negotiation another language ring yak mase the art of persuasive communication kita other belaw kambes sa idea kamal tingin explain mo singaral to ka negotiation. Hindi negosyo na mo to ngali. I see negosyo. Oo, mitya nga akmong tora marigel na mo partra palaon lexicon. I see. Na mo tingin pero na adapt tingin mo tingin. Okay, mong sual mo sa tiyagi dile the difference between kau will win ang malungil tora shobay al ubeng government program. En goter critical element segid ya commercial negotiation. Girem al mudu negotiate create what you call a win-win. Maokya ka win maka-win. Segid ang mal ultimate goal ra a negotiation. Iraare kambes sa wuk time ra Wild West. Al ubetigel pioneers le amrigel amlo o tral mo kira East Coast West Coast amrigel language lo speringiyak mase the art of horse trading. Tiga, wala ba wasal me negos mas tilal wasak puska kamas ka tilal garbo ngarang tiang history ram rigel ngarngi kita buk na adapt ringileng nakana mo orang ngot ulbululag. I see. I say. Ngarngi sele etora amrigel mas a negotiation a trade off ngaria omngu ding giremel ngaringia give up ringi. Just emel di mora table ek mase. Akmertiang nga ka kerogul nga na table swaga bugulay. Se gidel change sa mindset gideleng diakal practical. Diakal practical tool mo negotiate ek mase. From 1 to 10 akti marogoy. Ndang dial that's not the way it works. Ngaringi sa turam rigel mase you don't deserve what you get. You only get what you negotiate. Giredel mudul negotiate wala ba. Gagidel technical bogo ice. Okay, so cell number 1 steps kambesa. Atora Miguel ang prepare. Ang giredel imla amado ngurgid. Awa statistics, map, visual aid, ngaral evidence sa dolab. Masedabor table nga ringa question ra factual information ekado level or alter tigal adal segida mal important giredel mal prepare in advance esel dabong kambes giredel el dress smart prepare del luble so dap tulu de dabong tiga direct kilometer gidek mase asugum ngal ada me negotiate a troll morabulwal al ubeng commercial el tora real estate mail goradi toil ang ganga jakal prepare nga jakal serious ang giredel sa de borse ang giredel el puro na smart attire mo durtir seguida mal global goal eso lang
Ako til club lugu na number 3 buku sa dringia. Sel ada tour tiale dal marabe kambes. Maringia al du. Agot o om tour tial dal marabe giremel. El musel feeling ragaw ma emotions ra multulu kirik. Jas emel morsel kasi barang malube en emotional amorabula table. Le sel waise al du anamo dia kadangara intelligence. Reading ra feeling. I see. Oy matral avoid say. Say tara critical al elementary ngi lagduk mo tara elementary ngi mase kada stat al du esel stat al du kado siga common ground masigang gal other game ado du ngaranga gora ado si siwa experience ramam ngi agim mo golf terung agim diverse agim other book investor real estate masel bomdang okle kom kura startel tora mrigil ngara soft area gil kura madam area sige de kura tom tami arail gidam ge gogi del mar gel mal point lo gedel masaud sel til number 4 sel rule start ga gidel negotiation kambes kawa giremel mal mongil listener giremel mal mongilo orengs om tabat tingil ngel adan du masab emel atara malungil tekniga koreng sedek same time ko banga gigel notebook ragaw emlu sagel key point lo sadang galat le se gel key point as emel mut repeat este negotiation sa maral mukmedra end ga ospege gidel fax bileskaw so lang work with them and more reach a conclusion good listening atara go critical part of negotiation. Okay, number 5 direct observe body language. Gal ada sila do gora do mesa language ngin gora masaiga tele lang agal osngel ndi lo mesa al sula madame go gora di o mesa mong guk kiwas nawala guk mol answer di ang waringi. Alo bang do en text. Setara ko tel maknitel habit al bulad dengan cellphone. Leseng marala negotiation na adang arbay lubang ngkal ada ang okl direct namuk mo o text a message. Ngire del mga cellphone rigin oridira al adu. Mang ang sedel focus so lang masada gel issue at hand sige tara amal global gul elementary. Number 6 sel adu ngire del kadep. So lang to the point. Hindi ka sabi el modu kambes le gukla ngun ma masada ngod issue le partra al du ngal ada mol mula dlo oreo mala masig idia mo waste that time idrek frustrator ngal at mal giremel brief right to the point hindi ka mugdan giremel gora milil around the tell issue giremel di mora tangane right to the point sige da imora. Number 7, gire de los pe agagidele visual aid. Musil adu igol all takmase based sa statistics ba daral gibrap tigra agagidele Department of Treasury Belaw ma agagidele recording ra clerk of court. Arala utmara tial ermul street tamla rich at telaludo. Silom negotiate ta price and yakadim dulu ase so $1,000 per square meter. Lengkal adak mo si well, a record ak mo si di 450. Tiya ko nga isa na mga girem prepare let tigal ada direct limit to prepare. So girem nga evidence ra ko mas okay diak. Alway segong medang arti dalo urgung do lo mol mal adu. Ngaral benefit ta ba mga ngaral benefit ta bularngi. Sige. Okay, most of the time magambes of course ilmarana negotiation hindi bul all reach a deadlock balgula katamla mo ra point igal sa edel magarang mukha ko kamla stuck silva the stuck ginedet mo se sir kala me mutakang le nga a 10-minute break muli makuhi por rik makuskak so lang edom da suringi edlu tilmera a table
Les kumuk nama kanamura de lake kadi parka segi del point most likely full tiale negotiation as el betrude al ubding as segi de terminator ngi mal club gul sel the take a break ma tu atli de il me ataragohi o como sea adra blun aba sel volmo manam si a negotiation como se hale de uskid gam dinge gel de trira gel maklona gagit tamor sedi malama el mutel meratebel man gila te meratebel que sel la lo sper seguir el negocio man ma understanding a Joshua go shibara ngara hawa direct malama take a break man it's part gidra adra Micronesia especially by lava o special mal go kora excuse gid take a break okay el anga go tbora a number 10 Gambese malgré el honest genuine ang waya sel rungum reach ra conclusion nagirel mal ngararungum masaderngi le sum ko mo ngora aja ka honest lubo ko dole ba wrong information sangal at mo dia kal trust tergid sel lose a trust gotel mring la regain ringi. Once you lose a trust, it takes a long time to regain that trust back. See, gida le ura da kas mula mal girevel ngarage gida le evidence persuade ngal adal mo understand ay gal tokol loy. Number 11 sige da sa sir tokol gulgonit mase avoid the tricks. Agil kora tricks magagida le dirty tactics. Ndal gado spe akora intimidation o maktakt al-ubo katagora o spea mlulakal tukoy trial convince ng al-adalin tigal ada direct prepare the matola ba information matomol counter gide selbo da bitutra negotiation yung sigide tira a Michael sorry na maskida ay gel makingit mang malgire del diaka tricking diaka the tricks diaka the korobula ka ng al-ada ngali sa tukor belawe kan beset mase ang kodila amay da duy. Ito nga adal me tungirabu be sora kan real mamre ke sel baldiga al dule legi da negosyo. Hindi kage na mo dia lo ro al blula. Ang gire del mal lo spe amal moral genuine al du so lang move toward the conclusion. Okay, elanga sel malas tri gambes. Amre ka al du I see. kal adam la mo convinced ba sana contract gotul global gul sel oralang kalad happy mga smile lemla kawam la create a win-win mlawin ng gelat baka mlawin ulak mo gor tiang les gum magukti mol win ng kalad halus most likely sebel los persel relus ringi so lang either surgaw adang nguk play other tactical el malmal tel contract blam la si mang mal important contract well understood so both party feel like say yes I'm happy with the conclusion al du mang agi moral ka pre del moral ka blima mang wis ramam tahapil terum gome sa history gide kampese tigel founding fathers siya direct mle malmadul negos o let tamal mle insisting agagid le point trigid kumlo ase abela was sovereign nation mama independence marama kadola bagagid moral factors or tour al do oy elanga direct tiagid le tora compact le recently kadam la conclude ngi mle dabla audo da ngai kudos to trigger negotiator arwa kalep ma president malungil el agigida o hotel ma se dabora table sel baskida ada offer masagi muskimi agid ludo dal ubak baskimi wangaral dongu ut mangra en dia kalse del di sel gotlu ule kambe se gogay that's the wrong tactic malgiredet ma se halle mutal me studying klugura tutado le mago hidul pick up ra conversation manegos
Leng most likely tirgel adel mail miska offer. Tora Mrigel they're always trying to low ball you. To ba price el morio wal ubeng do el morio el tasuk sorry le kuksel el tira loral en krolo larngi. Magida agire del rerir mas endiak makahale do lungul game study ringi edelu tel pick up ala negotiation raklu. Ngal important taygagi del to kambes le our investors sama maral mirel ana mo kana imiura COVID-19. I see. Investors sa maral may. At the same time, a government trigida continue negotiate US military, tigida lola ba base mina project til mira belaw. Direct sa del modura adara government ramrige legel swat. At the end of the day, conclude ra ungil do ma contract. Lungira adar belaw, direct lungira adara ramrige. Diesel wukti the tura rumik mo sa active na rogo ida kanal molay. Agigid technical diom ko ada negotiation. Kada trade awas mong emay make sure mga ada loral en ilagel soal makamlamay gel soal. Ba active rin tiagid kambes el tapigelen. Gida swader create a win-win. I see. Sel ada do gida mar foreign investors. Alo bodam do government amrigel. Say gida win-win are tu da gida lobang. Ese de tura table mo aldo seguida que le ngaraw de Suez. Instead del morsel meligra table melgo a springlar mud mangrang age de kalorio. Lengal ada direct dignified el adam guk swal guk murula gele aldo el mo ngiritir the strike a balance between them and us. Seguida agora di topic rang eta kambes abelawa lamura maron era. Dia keluar ngaramong suma ngarang kadi war soldado di mall invade malay. El ana mo dia nang arsay. The mall do negotiate the art of persuasion. Sel persuade ra adam mo bultarmul el mo o believe mo say your success is my success and my success is your success. Maka win gidel tero nga win el tero. Seguida tapik na kampese kadirek adara negosyo mong pura mas kita kukura anggol rakawe dia saule Jackson tiang amal important el topic in every hindi ka necessary wasi ka negotiation dito ka investment udo ngarang but in our daily affairs ngaria negotiation el partner ngi leche ka ng artya kay wasi may seraral ilang gel atas pel sky mele ka malu bang gal sky mele inong ay gidum ka kora we give some we take some and then give some kasi di urang alilin o de kalsabel so say give ya ato tangali ako ko tangali to kora negotiations to kora bleed mo to kora arang halage mol moraray mol officer ka ngigel kora dia kato aswar wase tianga negotiation ding so isi seperti gitu mo sa derngil to ko era negotiation. I see. Ba iko di solo kira Mr. Henry sel to ko era negotiation employ la atsel la may employ nga niya soal hindi gangal ngakagibet le ko siya kal ata ko lang me ko o meser tel bili la ko soal manay mangkam la kut magti ngel avel dialo tangali ti to era siobay malubon ti liga nga bol si sa negotiation ang agora nga disadvantage malubon agora ma ay ga siyang kuram karangal leng unless ang kalwan raata mal swaro liaw ngil din mo ngir mo fair mistero ang malugel din in real life ang kam ko ramos mo di sige why say sel segidel issue skuma ada dial will inform and dial giremel take advantage ng gelat ledal ngara two things can happen sel bolo dong liak kramrang either in sur ka rakort al ubeng that's the end of the road dia kas emel mutel ada namu dia kal truster ka ulang aring isel troll brand askuma
Ada blado tong lil dia kal genuine information lo maski dal ubeng take advantage sa taraat because sa ignorance ringi al ubeng stupidity ringi al ubeng lack of information. So lang itam la brander kaul kumasi you are a unworthy I see. client. Mang selway say ridingar say gide eto mulya future ka. I see. Akura madura imura buig engang ospe example ra tigal terol John. Nga John Dillinger, I see. mle bank robber, a train robber. Nga John Rockefeller. Oy. John Dillinger adim la kan negotiate take advantage sa galbang gal kal prepared malubeng train at ka security ngi rob them maududir. Okay? Elang John Rockefeller akmase diak akmo on a train nga dia ududak masabegal bulabanggek. Oy. So at the end of the day akmase ngrang Samuel John Dillinger rob the bank akalubus leng take advantage sa adal dial secure bangkit adan sa mo Rockefeller loon a train. Of course kita mo si history ra John Dillinger ge ulboy sa madala pakachudo kam John Rockefeller am lo adal mo med nga nari sa margile magay legacy nga di kamrael nga Rockefeller Foundation nga ring sel building nga New York barang lagi rogoy ma descendants nga di every month at tamsuka dividend retail empire bla reli. Ladan ngarang dimlakal take advantage ra abuk di atraat al ubeng dimlakal lospe a short term technical malawdu dira at balum da sa long term. John Dillinger ako legacy rinyak masi one of the biggest train robber abula at. Sige, hindi ka sibedel take advantage ra at leng sometimes el backfire. Malbuto ka lawyer el bals el ngwa case masi tial umururang yam le fraudulent al ubendim lakal el genuine negotiation mo rang alat mang ground rakawal branded as a bad negotiator. Sige, mang kita madenge campus rider are ngaringit tigel other negotiate actually it's more not diakal negotiation the intimidation tadi med purir sa tiagi da atmek o yang nga kamre tel bla ka tobot sige da diakal lungileng in the long run it tigel ada bola ba faxel me etek mo si gal adam le wrong he gidang awon mo rapport na prove ngil diakal genuine honor tel utma ubeng blind rang so still backfire el issue ra element ra negotiation na mal always be careful leng like I say there's a lot of lawyers out there. I see. Ela sera wa mo lang man mention ra imol tokoy nga kadira malo mesringira pekel time. I say. Sel dia kasi pedal hold our emotions in check. Why say? Sel leng todo mesringira tokora ko wala tokora ukti regal disi adul ukti so isbra tokora senkyu adu ekata mlamo kayo ngas ade nga namo da kasi pedal kora mang saya mal bloin mo interfere yak na may sang na experience ngira with life sebela adu lulumu ulungil mo mes serngil was tiable lungil en kadamlo merit merngil uriule and this sel to kora me step pa do mes serngil kado asetiang ndimla ka katokora di sili sebenarnya loba sisi toy saya tilman larin. I say. Akbas kawa example tara negotiation tiang historical you can check Google tara time back in the early 1900 igalbang ka Miguel Amlo gilong collapse. I see. Leng temloringia mles stock market tamle collapse mang igalbang ka amle collapse but they still have the money. El submarine igalbang long seura government make sure ma economy ra Miguel dia kal tulbak. So lang engel got el Moritz Rubakal kela JP Morgan, John Pierpont Morgan. To this day ngaria bangel ngara New York. Gel John Pierpont Morgan ang ititiga rogul bankers ek mase May
Dawara yatra nga. Kaya yatra nga Hudson River. Akpo tritira malungil kalag ng mga oysters, mga malungil, malungil champagne. So lang, the trial rescue economy ram rigel. Kambes matore mol sokodi tiale yatra nga, mek multirik mase, kada lokar asimra, I see. dia kada top until the negotiate and reach a conclusion. I see. Mang tigal ada na mo dia ka choice tin nga sa iltuwa, yang arsel mengirtir. Mase akmlang mas kamiwa idea, makamiwa kiri will come to a consensus. Gukti kal imol bangka gukti mol el marogu il benefit. Kumok magarogu ye share benefit, rescue ra economy rigid. Mang mlomrek ya end up pesil emotions sa dim nakal tu. Leve tiga nga namo omdas mo se alagim rescue tiyang economy lol ng legal morio makama direct lo bangel morio. I see. Oh. Mang sige del parte da emotion na malgiye del keep in check. Leng mal easy other outburst during the negotiation. Tigide kampesa to iser raw nga real estate broker direct do the same thing in Guam. So lang ule kambesa many land owners alubet property owners homeowners a kolra broker may ekmas broker tida legal ultrarangi so lang el base appraisal value di akmas kakli si magnegos on my behalf lendan ngarang atil el moratebla engal ada mil negotiate ringi mo atila madalang atila bile lang atila klam dalele outburst think akbas ka kuktar example tiangal maral el case ragwang akble akultur imol ut mengal masa jigo Mrs. Emsley angkle sel Emsley estate tamal klol ut ngara jigo ngam lehara nga makore osiga okyakan mon matigra adra syabal mang agible mula contract mana mongira rogui agi ko dem schedule like agi dele time a date el bolsa engal maase maududer ga adra syabal somehow kambese gal maasa amlel too early le girem el separate tigal terum del gasoes tigal di focus la contract I see. digal maasa amlel early kama mangara natpura agidele conference room maloyer ngal bayer el masao tiale contract adra syabal tigal guk staff tiale escrow company di mlagal stobran ngal maas ma anisringi mgaral mel mura conference room al tura conference room adra syabal adang okla mangangablo niya flashback ringi a flashback mangangadim le freak out tel mangal mo tial dil mangkale ni singit mo se auntie what's the problem ice mo se tigita history nga sira World War II kaman de gare ngal adir ka 3-4 argil eta ada syabal am lumluk clear trigal natives mang tigang angil oles muluk rap tulul ang dimle mise hitter tel backbone mang ngula bevengel ngul oitil tiale kliokle sir suseng si crawl out tiale kliokle mel bakasakol mo to save a life rigi ngal orta tagile skar ngara bakaraga oy sige example ul ko spera middleman a prevent tagile incident kambes le sige emotions sa di all tomala negos oy mang ngaka of course say man pro value ringil ut mang ablo lungil ak direct plugin le agent ringal mas dim le sige dingil masak mo se tiagida endri e dia krutul tra atbek makmle lus mga lus masyabal mang lus mang sige del emotions sa mal critical e gidel make sure mang tigalan owners sa adia kalsal mal involve ra detail le tira tial ut mal ubeng real estate angara heart I see. mang they feel sentimental value
Sel value ra utum nga ra harter tilet yang ablen inherit ringira damal ang dalal maas mong segi mang damal keep tiyan rugol negotiator tik mas please hang your emotions at the door or to the conference room. Nga yang some years back telemetro li pa ispor Miguel ang Garrett Cole tara tapel pitcher ang ngaran New York Yankees ang tara power pitcher elang hindi kanila hanggang amne tara tapel free agent hanggang ulmula New York Yankees amne tiagi na tele elang hanggang nariya negotiation em larnya akmlabe singil one rat team mle offer ak klolu do hindi ulma New York Yankees amno sa a little bit lower hindi mo sa ilong signer ni ngal mle scout ra New York Yankees am tangali at tal time Garrett Cole ang ilu il mo wedding anniversary ra Italy sira la wedding anniversary ra Italy ang malim ra imol wine baro el maralmo so al wine yang ngaran 100 range arat maralmo so al wine manggang amay tanggang marana negotiation nga wal koralin toward the tier 1 ratim yang kay gidel ada story ringil ku korame ka connection GM ra yang gisa marko emergol mura italim tisigi exactly say gidel el brand rawain emergo yung ulmay emergo amta negosyo tamo mungur ang otobdingil paro 1 2 mal oversentin. Hindi mo sa ang kongel mo portra Yankees organization sa ingin na contract. Hindi real player sa ingin emotion. Ngayon isa emotional attachment ng other cell na wedding anniversary ni yang mong it tells a story. It brings back memory. Ang sa ingin niya ulm tidiregal mal mlongila negotiation na Yankees lang even lega saludo dito mle earner cell. Agarit ko la will lang wasay. Wal ko ra mle recognize cell hindi mo nakatilut ko raw daw. He is human. Ito mo sa ko raw reach out to for sige the level Mga say abok member ni New York Yankees ito mo will take care. Sige dia dun. Suspect kambes mo singe gidel Gary Cole mulukor niya alam hal mle agent ringi. I see. Gel kwa represent ringi dan ngarang sang gel era laboratorio lengel agent na namor tumirahan. I see. Ekpusengal ada tigira soal gira del mrul lengel ada skumang ngiya directly negos elakal mudu en sebel matamala adi mang ulak tirekil melokora ada bela sebetak mase Mr. Henry kawa ko ada broker are you really needed in Palau I got a service raw mase ngaringia service available there are other swal harangak lesel harangak a purpose harangak bring you the best and the highest price of real estate. That's my mission. Lesel nga a price of real estate emongir nga it's a win-win situation. Oo imang tigita tara statistics tigir ngira ay gagidele diakal Facebook I think it was Wikipedia takma say 66% of all big real estate deals contracts sa Miguel is done through a middleman or an agent. I see. Oo. Lesugum kawa mong diakam sure di mo ay sagil suwam sang agent trakaw mal negosyo on your behalf. Maria bibira ada gukmo ekmalwase. Well, akmura conference room hindi guspera lawyer na kalang bitarangak. It'll make sure agal the rule are legal within the legal framework. Say also another possibility. You gotta keep your lawyer quiet. Hindi ka lang iyam ang mga udo. Ngari atara time magi ngara negotiation ng lawyer ako na mo excited namang gora na mo start le udo na mo mloko atora content tel contract mangal okay na ka okay. Hey, you're my lawyer so shut up. Mang sige di kambes kados pera middleman. I see. Yang mo ngila a negosyo skumuguk ti kal swamel lakaw ngara atermak le psanga a professional maloro laurelen leng mo ngiringi mo ngirakaw. I see. Tara option Dia ang betul lesel kung sa tilagi dia tara tapel skills ra sen ngara I guess in everyday life corporate world mal
part rigel dirregel dulo sa tamal wala put so much stuck into it conflict resolution marwang it'll help improve the situation and move things forward. I see. Tapi sa activist kawa, a little piece of history. I see. Luluay sa ngagagitile former ambassador gid Stuart Beck. Oy. Oo, yawa roman alamle tu lamle haringil. Tara ol sir gira sir hotel lounge ra movement mo republic Gelo ko mlora Amerigel mo durang gele ambassador Amerigel. Ek mas represent for other belao tanang talo banggek. So lang they want to be independent country, sovereign nation. Mga other Amerigel akmalwase. Stuart, there's only 15,000 people out there. Are you sure they can be a country? Master Bega, along kita tingin mo rin. Quote unquote. Kasi ambassador, Sera Hydra, a Greek empire, Temela Pericles. Gotemle, the flowering of politics, the flowering of economy of Lura Greece, 2,000 years ago. And then 15,000 are other Greece. So, if the Greeks can do it, why can't the Palawans? Mungkin ada din lo ngayak mas well, kung daswa next step pro kami wagi rula referendum pro kami. Nauna ka damle rula referendum. Dahil ngarang, it's a piece of history libis ka a Stuart it must say. Sometime may lean into history, a facts ra, a hook mankind ra, blood rule. El back up per telu the swed. I see. Oo, igida win ra malungil negos. Mangal ada direct na mo convince le. Again, it's a communication, the art of persuasion. Giremel convince ngal adro laba a history a ungil el do. I see. Self foundation do a base ra history. It's interesting piece of history gide. Digital republic rela. Sel journal gid ma republic amle to ka negotiation sel maral sel mel mutra. I see. So, Mr. Andy kita mal luna tema dalam la tri album. Okay. Mela ka pay din utiang ka so is bersel lightning round. Plot tema mak maskaw mo pomre nga ka ukura. Okay, malungil. Lightning round at tiagid. Oh, ilang kambes sa November and Senkyo. I see. Ra president rather olbi la may gab to ra bebera state governors sa Lamborghini. Ang yaw Lamborghini governors para other olbi ra mura election. Mang akti daso kambes. Mas sel bara sem at 12 or 13 OEK. 12. Okay. Sel ba tura at 12 OEK. Akmaldi i-recommend mas girel ngarngiya a legislative agenda. I see. Oo. Lesel agenda seguido o makraira aureor asel olbik mo seguido dulge. Mangdamo identify agel el priority belaw. Eso lang marada tigale lawmakers a trial of the bill el fit tial mission statement ra olbil. I see. Lesgumen diak ito magigiya tel olbira abibira la unnecessary so lang direct kilungat temela el sim masangal murula la el malloa priority ngi manggida na mora point mo se giredom daswa a mission asum mo arab esel government ule kambesa roguil management fall into two separate categories ngaria housekeeping yang ngaria strategic. A housekeeping at masi makawa make sure mertial blima well managed. Ngaria udem harara ding girkaw makalem maral marablim mamori rakaw clean so lang you're running a survival ubeng blim ang governmental sa take care igel immediate need. Ding ngaria strategic ang best strategic ak masi magida nga kada betul ke telal mountains sa lamyak kilmor sel destination dagid
Sektora Miguel, when the boat leaves the harbor, ang ginang destination ringi. I see. Mas kuma olwi lam ABS, president, ang ginang nga ringi a mission statement masi, kita betul ke. Makmut repeat sa tingin lang agad Franklin Roosevelt tulbakla ikan mira Amerikera back in 1920s 29 sira Black Tuesday emnora agagid por dimek masi the business of America is business. Ledan ngaram le madhek masi sell the focus agagid tora shobay mrula la almongil ore da permitting process rule environmental mo friendly mo na shobay sell bigi sa shobay mga OTPE siya driver lot PI iga namin magis. Let's kumukirdiya ka a mission statement sell vision ra leadership pergi. Ekambes redi mangibes ra imol area di ngar area uk pamereka tarat rak matara term tara olbil idio sisiwa dangarngi. Have we moved forward or are we regressing backward among akmal mga leaders sigit mase sigida first el priority sel tura besel government. I see. Mang ngaya agenda rigid asumang ekonomiya other wala wal mga taksir cost of living man namong arbab para las kulan rigid dia kasi den magard. Focus on the economy, focus on creating jobs, focus on battling agagid inflation, focus on bringing down the cost of energy. Energy driver PPUC. Silver yung gagawin ara energy para other bela kuktiya kalsal mal spend out diril payawa energy cost. Silvuk mawas sa yung diril more investment. Tomok to ora blirir, renovate blirir, altang besen mlaya required. Akmal lomdas ya kambes say that would be priority number 1 ang next government. I'm sorry, tila la nirna. Hindi ako saule Mr. Henry. Tila nga ako inline ng article kumdas suringil mo night ni nakalila. Nga tool major document el tilob der arak. Nga sel imo nga tilob der last year November el Palau Development Plan. Mangwayal ko mo o subit til mo sa ringil wasi. Ako tiar administration ako kumam abiya Aurior from 2023 to 2026. Tiar Palau Development Plan from every sector sa Blue Belaw. For example, tokora guru, tokora school, tokora sales, tokora ngarang nga alsel. Identify was a ngaraigel priority area ra alsel igal development terbelaw. Oy ngarang ospe atela ludo. Nga ako ngarang I have my own idea tial Palau Development Plan hindi ko ndiak por say hindi there is such a document that's one. Number 2 document tangar niya National Youth Policy hindi na multi-year plan so ngayon naman din hindi na kasual mesa trigal remote maluwa next role bira kalulalo say trigat aware ay plan and al sugum ta aware ay plan ng alubang area mo plan artil alubang magarapol tau tertiat plan. Do they agree with it? Kan alubang kirevel mal amoy temergo rulia al mutel imo. Leng aul mga isya say somehow ang girel nga niya imol shared vision el doral mo forward mong self invest time audo ma kita klabe la resources sergit. Menggira doral ngira del effectively o tau tiger ro kul resources sergi del girel chegi del color git that's so gagi del tumatokora youth policy kada masawadra youth luase ya tirgaya future leaders tirgaya future belaw sel dosa del wase git en soagal mesa sel tial tokoy et translating il mora actual action en mong tial youth policy me o mesering Lesegi de kita sebenarnya lengalak kertial merely saying things, el mora actual implementation eta merurungi merail melau dasura al magi kadar adra blur belau. Our youth akum dasu segi el plan identify our youth between 13 and 24 years old. Saya kuk definition ra our youth. Tirgai dia a future belau. Mengira del ay document mensuak tirgai dia remote. Agira del loger lo asay. Sel mosadra youth
ka-aware wa siya blur bela am lagut maklian national youth policy. Hindi war watora kadamlarula palaw national marine sexual irgir. Kadamlarula PPEF fund. Ang kakaro usal policy kadamara el forward el kire namang. Actualmente lo hace yung mal mo importante el senkyo. El an dia kada dito sa lo hace ngarmur temang soa mang ati mang raul ngire man mo may gagi lo hace ablur bela amla madasa rior. Kau ada mo senkyo ngaraw lo siya ngire lengkel ada remur tang mo ser mo tau Thailand ya. Sige tadi ko sa. Just a little footnote at aluldas we kambese. Masel barngit ya gidele legislative agenda matamla adapt tagagi dele plan mlam rule adi nga tanal di collect dust namogiril may o ay sa adra blue I see. Sir blue tigida mission statement rigid then nga nga kambes lagada mala input ra adra blue mo support ra adra leaders rigid the same time magada malaya gagi dele inspiration ra a business community man das emgukti ingarsel plan dia kam invite participation al ubeng invite ra adal mo on nga seura udas len sib elding nga sige de guk mo para kal ubeng di kirdi masaw der ngi dia ka like you say mo dia ka implementation le implement as kum nga implementation dia ka lungila as support ara blue and dia ka action okay sige da last nga kay chula mal de quickly ulgo mga try mo rewind dai kat program rigid mora au alel tial government ang true ma tal government in from the early anak tial issue ra a pension plan am issue say give ya Mr. Harwa will tell adir kang tiang partra team no maldungol wasay tiay gidal issue ra pension plan why sel baya el kada so bagil mo emrailo tir clear uk so bagil mo tiay gid siya mula say dream kada base ra history ra urior ra olbi ra kalulaw and kasi pa rin mo address ringi kitial di mate la less than 60 day nga okol madangal club siya kada mo senkyo I mean man kada usu west ringi hindi kada say siya lang tulong ngalong mo ten okay am saule Mr. Henry am saule kambes am saule arbek la group mo sa makartial niya temel tial Kausischakl di mo club dengan have a happy weekend. Out next week. The mail may obabes. Mali meritya ng kumsula.